turirimba tunyuranye kugira ngo ugende neza abadandaza abashoferi abanyamwuga abana begera imodoka egera hirya egera imodoka mwegere hirya isange mu mitima y'abagukunda yacu wayisange naragutumiye yesu wanjye naragushonje sinakurose none rero uramamagaye ngo nze kuguhabwa umukiza wacu Yesu Kristo muzima mu isakaramentu ry'Ukaristiya tumukomera amashyi menshi. Mwese dupfukame
Imana yacu. Mukama Yezu ndakwinaje ko umuntu wamuhaye ubwenge ukamutandukanya n'ibindi biremwa byose uranamutaka ingabirano zitandukanye, hari abubatsi, hari abarimyi, hari abadandaza, abashoferi, abakozi ba leta mu bisata bitandukanye n'abanyamyuga. Turasabye ikigongo kuri aho hose twakoresheje ukutariko izo ngabirano, uri kugira uburyarya, kuduza ibiciro, kurya ibiturire, kurenganya abandi n'ibindi bibe gito. Turagusabye Mukama uhezagire ibyo dutunze mu butungane, uduhezagire imirima n'imirimo byacu, turonke ibyo dutungisha imiryango yacu, ibyo dufashisha abatishoboye n'abanahonikora, n'ibyo dutanga ngo ubandanye kunganira mu kubaka umuryango wa Ekleziya Yezu n'isakramenu ryeranda twumvire Mukama. Kanda